Dongmukak along Congress MP candidate Joyram Engleng aphan kangthum karne pon. Assam Pradesh Congress Committee tumpen non kevang jil Lok Sabha election hut ke chapati dun jephan chisik chedang ponlo lasonsi Assam kang PR lo along Congress party pen MP kilik apharman konat ahawar konat alongri lapen komat aphansi ka pechedam dun jima pukidam tangarni kaching wai pido ponsi Assam kang pi along Congress party pen MP kilik along ka chapati dun ji atum aphan ingwai ponsi amen pangdak ponlo La Solong, Dipu ST Parliamentary Mate, Karbianglong, West Karbianglong, Di Mahasaula District at Home, Aparman ki, Karbianglong Autonomous Council ex-CEM, Anparta, ex-Hauraghat MLA, Joyram Engleng Aphansi, Assam Pradesh Congress Committee Pen, Ingwai Ponlo. The Sonsi Therepo Chiklo ni Pai Kre Porni, Dongmukak Ahitielong, non kivang GMP kilik mate Lok Sabha election hut Karbianglong, West Karbianglong, Di Mahasao District Aparman, Congress sa Songpen gachip dandun ji abangphu, Joyram Engleng aphan kangthum karne asai deng ponlo. Labang Sosai Mahamaya Mondal Congress Committee, Korkanthi Mondal Congress Committee atum chapatirpi pon pensi Amithang Congress Party pen non kevang ji Lok Sabha election hut ke chapati dun jabangphu Joyram Engleng aphan ingthum arni ponsi karcho jaimek pedo ponlo. Lapen Congress a party kapang tang ponji anparata Congress a party MP kilik kachipahay ponji aphanta chethan chimum pon Dongmukak pen ranrong pi report Karbi Daily News. জিলাবাসীক মই এইটোৱে মানে সন্দেশ দিব খুজিছোঁ বা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে আৰ্টিকল 244A যি আমাৰ ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বিচাৰি আছে এই আৰ্টিকল 244A আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম আৰু আমাৰ যিজন আমাৰ কিবা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাহুলজীয়ে এইটো ইতিমধ্যে কৈছে সকলোৰে ফুটেজন আছে যে তেখেতৰ আইতাকৰ কমিটমেণ্ট নাতিয়ে ফুলফিল কৰিব কৈছে। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছাৰ এবাৰ বিজেপিৰ অমৰ সিং টিছ আৰু APC জেয়াৰ কথা আছে কি ক'ব আৰু থাকক আৰু কেইটামান ওলালে আৰু ওলাব কিন্তু বিজয় নিশ্চিত কংগ্ৰেছ।